ikanzu ndamwerere wanjye umwishyi w'abakurungu nashwerwa n'abarisanga baba muzire yaturaga muri hangwe nashwerwa oreke kuraga kwanza karungi abishye nuko batura bashwerwa Rikarajya bamuzira kakwanze ahoroma bate na Jovansi bakamuzara twahirwa kakwanze nayeshonga n'abandi nazana ishirungo karishenda ryagenda yebara kakwanze kabakurungo manyakashemera hangero tukwanze kakarobe nariyo namuzanda ataka kwanza kanje akarungi akabakurungu okeshongota ishanshwareho akakwanzi ombitya byakakanazanda manyobona yeshunga nazana nitimbabaza umurongi akakwanzi atomwishiki wanje kirabandi akakwanzi manyokeshunga kuzire reba yashwerwa umuri umutetse neyi washwerwa umwishyi wanje n'umukurungu kanabakirikishe mahanda kandi banyi nabo n'abarisa abengoma amashisha kanabakama Karamajikamo jimbabo abantu baronji ombuhangwa ayishukuriza ombayombo akakwanze hamwe n'abashegi ingande zamuzira kakwanze omwishiki wa Apollo na Jovansi Sabasheja wagenda otine nyoko zarashosara obakunde nabo n'abazire amanyobo n'inkwano kakwanzi omukasheshe no kugenda washwerwa ogendege enkwanza zabo Rikarajya bamuzire yashwerwa arajya bo babona agenda osibege Sharone nagenda Junior na Robert yashwerwa osibege Keith na Shivani yabaraga kakwanze nashwerwa bina mabara ngo yagenda Nibishuko kuzana kwaha Nibishunga bari wabo yabaraga kakwanzi yashwerwa musibege yagenda manyashiririzo bawatamba washemeza n'abakuzire abakurungwa barisa n'abandi bona baryaha mbakuraga bishe ntobona baryaha n'abanyanareme bikiriza shwerwe banyene ntona bishe nkazibona bamukomera n'abamuraga ogume yashwerwa kakwanzi akabakurungwa karungi twakuraga mwihangwe washwerwa rahanga witwagumene iwe ogira urusaro hamwe n'itungo ekanonge y'abazire betenga
iraka ry'ubugwage iraka ry'ubugwage EGNUR television na FM radio iraka ry'ubugwage iragambira Paris muri France irahurirwa mu biceka byona by'enyanja nyamuhangu omunsi yona no muri Afrika munonga yo buri rwezoba murabasa kuyihurira murabire harinki akanyabwenge wa eshatu urtv.fr mwe bari kurikiza URTV iraka ry'ubugwage URTV FM iraka ry'ubugwage iraka ry'ubugwage URTV FM abampurikize mwasiba ku buhoro muri je mwasiba muta banywani banje bampurikize ndabakira iraka ry'ubugwage television na radio FM ibiragambira kimwe okurwa France mu capital city ya Paris ndabasima munonga mukatukunda kandi mutwerekera ubushagiki mu biturakora byona mwe bari munonga ndabibusana munonga ku naha kanyabwege turimu orarabira harubuga rwawa eshatu urtv.fr aho henyine nubo twineje aha Facebook aha YouTube hona turiho kandi turabakunda munonga turesima munonga kuba twina abantu barunje nkeyimwe abaratuhagira kandi bakatwegesa kugira ngo tuhugurane ahabiye ikwatire n'ubuhangwa bwitu ibyo buhangwa byitu ni ikintu kikuru munonga kandi ningira ngo ni mu kimanyage n'ikintu cy'amani bwa future yetu n'ikirunje kumanya aho twarugire naho turi kwerekeza nimba kunda munonga amazina nkaburijo ninya ahimbisibwe Simpson ukurugira kimwe umurukiga kandi nimbara musya munonga abantu abature bo muri Eastern DRC nimanya kurunje mu mutwineje abo muri Northern Rwanda ni mutwataje munonga South Western Uganda bishweka bya Kisoro Kabare Rukunjiri Kanungu hona nimanya ni muturage n'ibindi bicweka bya Northern Tanzania muri Karagwe side zezo ni mutwataje Eastern Rwanda naho turiyo kandi ni mutukunda munonga nitukimanya mwe barubushagishi bwanyu erizoba haregisha yonyine ni nyenda gutuganira shonga mukuru munonga eri kwatabye buhangwa bwitu konka tukebuza hatubu kutugira begesa tukagira bashomesa tukagira abantu batugura ibintu bitwatrene ne shonga za hatezo turiho umuntu nayebuza umubwire bwa kareho ho bikaba nibikorwa bite ababera arabegesa bakare ni baha icyo nicyo turaze kuganiraho kuturamara kukigambaho tugumizemo tuguze ndijo nshonga nyamuhangu iturere turi kugamba mesade babere ni bakore uburyo babere ni bakoresa kugira ngo babase kwegesa abantu ni buha eshongezi ni nkuru munonga ne bitushemere kuba nitugambira abana beitu kugira ngo babase kugira kibayihamo umubwire bwa kare tukaba tutina ababegesa tukaba tutina abashomesa konka hine bintu ibyabere nibiruga mu generation bikaza mu ni generation ubwo nibwo buryo buturaze kugambaho kugira ngo turebe ibyo bintu bikaba nibikorwa bita ibyo bintu ebyo bikaba nibikorwa n'ingati birabireho konka ni impamya uri kutura wena nabasa kuba nayegarukamo ibyo bintu bikabaho akaba ari habashomesa ababasa kwegesa abana bakabegesa mu karica intwaza za baciga byona bakandi babasa kubyega kuruga mu generation kuzo mu yindijo bakoreseza uburyo bumwe ningasho bundi koko turaze kubigarukaho umureji program yitu kandi nimba sima munonga habwo bushagiki bwanyu na comments zimutuha nituzihamo ubwenge bwinji kugira ngo tubasise kuguma turabaha ebintu ebine facts
ningashi ibi murabasa kugira icyo mwayihamu n'abana bitu kugira ngo babase kukuraje. Icyo kubanza umubwire bwa kareho hakaba hariho abantu bari kuba bakuru bakurira ibitwayita nk'idini ya hati, abo turabasa kweta cult leaders. Abo harimo abafumu, harimo abarangi, harimo abaraguzi. Abo bona bakahine bibarabasa kwegesa abantu, bakabene bibarasa kugambira abantu birabasa kuzira ninga ibibe kirizibwe kukora umurogo bwire bwabo. Abo bona rero nabo turabata mu class y'aba shomesa ningashi abegesa bo mubwire ubwahwireho. Hine n'abandi bakuru b'enganda ni mutishimanyaje mu bakiga harimo enganda nyingi zitandukanye kandi buri ruganda ni barwine mukuru warwo. Abo bona nabo hine bibabere bakwatanisa mu kwegesa abana babo abato n'abakuru kugira ngo hagire ibibabasa kumanya batabasa kwiha handi. Nambwe n'umuntu wena umuka ningasho umukika akaba nabasa kuba umwegesa w'abato okukira munonga bazire ba shwenkuru ba nyokwenkuru ba shwenkazi ba nyokorome ba shwento ba mawento. Abo bona bakabane babasa kuba abegesa. Twena nitumanyaje shwenkuru n'umusheija w'umuzeire w'abazeire bawe, nyokwenkuru n'umukazi w'umuzeire w'abazeire bawe, shwenkazi n'umukazi uzarwa nasho, nyokorome n'umusheija uzarwa na nyoko. Abo bona uko nabagamba bakabandi bakwatanisa kugira ngo babase kwegesa abantu kukira munonga abana n'abakuru kureba kugira ngo bagendere mu muhanda murungi kugira ngo umuco weitu warukiga ubase kuruga ha generation imwe uzahandijo. Ebyo byona bakabani babikora kurungi hino buryo ububabere nibakozesa aribwo ndi kugira ngo nabwo tubugambeho. Ubwo kubanza bakandi babasa kwereka umwana uko arakora ikintu umwana ari kureba akareberaho akabakopa kugira ngo abase kuba yakora nk'icyo bakora. Icyo kureberaho harimo abaheshi, ababumbi n'ibindi byona nko kuhinga, kurisa amatungo, ukweshera, ukwerera, ukubagara, ukubiba. Ebyo byona n'ibindi bingi abakuru bakabani babikora abana bareba. Rero abana bakakora icyo twakwita imitation through observation kugira ngo babase kuba bakora nk'ikibari abakuru babo bakora, akaba ari muringo gumwe babire begesama abana bato. Umuringo gwa kabiri abantu bakareba kandi bakunda kugana imigani y'ibyabireho ningashi imagination y'ibyabireho kugira ngo abana bato babase kugira ikibayegamo. Iyo migani ekaba nekira kugambirwa aha Kikome, bamwe Kikome ningira ngo kikacweka tikibaho ningashi aha Mahega fireplace kugira ngo babase kuganira n'abana babo ahantu twaza nungi kukira munonga bari kwegesa abana babo ibirungi. Bakunzi ba URTV FM ningira ngo babuze mbihi uko mu Rukiga Ikikome kikibaho kukirabe kitariho n'ikirungi n'ikintu cy'abana bo kuganira n'abazire babo bakaba baganira bakabagambira imigani bakabagambira ibyabireho bakabagambira ibintu bingi munonga n'ikirungi munonga ko umuzeire aganira n'umwana we kukira munonga ari kumwegesa. Abana kubabere batandika kukurakuramo hine bintu binje bibabere nibega kuruga abazire babo biri kurabira umukukorana nabo. Hine nk'ibintu byo kushakara kuhoma kukira munonga abana b'ubwojo
bakaba ntibabasha kukwatanisa n'abazaire babo mu gukora imirimo egyo kandi ari no mu buryo bwo kubegesa. Abishiki nabo bakaba nibakora imirimo kweyerera, ukubagara, kozya, ukukama kandi bakabikora gye bakandi babikora bari kubikopa aha abazaire babo ab'abakazi ba nyina ba nyinento ba shwenkazi babo bona bakabikora bareba kandi nabo bakaba babyegera muri ubwo banywani banje bampurikize katumanze tunyoha twizi tuhure na keshongoro aka karungi ka kamushungushungu hene ebingi ebikara twibusya mu biro byo buhangwa bwitu no kwabazaire beitu babireho abakuru abatubanjirize. Rero tugaruke mwe bari munonga rero mbuza mukaka gambira mukaka wanje abafabata gambira mukaka wanje ngazimu abayoki gambira mukaka wanje tata wanje akazahi gambira mukaka wanje mama wanje akazahi gambira mukaka wanje gambira mukaka wanje gambira mukaka wanje gambira mukaka wanje gambira mukaka kashoberwa yarira yaraja iguru yaboroga yarira nayababa yarira abantu bakeja barira baraja iguru baboroga barira munonge nangwa nanye karira n'inyama narazya hasi naboroga narira munonga zine bwikizo kaka gashoberwa yarira yarazya iguru yaboroga yarira nayababa yarira abo bantu bakeja barira baraza iguru baboroga barira munonge nanye karira n'inyama narazya hasi naboroga narira munonga zine bwikizo umanye akabaho kushashanga umuyaga gukeja umanye akabaho kushashanga umuyaga gw'amani umanye akabaho kushashanga eheja n'ebikoko umanye akabaho kushashanga twakina munonga umanye akabaho kushashanga eheja n'ebinyonyi umanye akabaho kushashanga n'injuka abagenzi umanye akabaho kushashanga iwewe akabaho kushashanga mbagambire akabaho kushashanga imwe bashenjamwe akabaho kushashanga imwe baharamwe akabaho kushashanga mutande bamukasheka akabaho kushashanga emezige kashuma akabaho kushashanga umuyaga gw'amani akabaho kushashanga umuyaga umuyaga mukaka yangambira. UR TV FM eyiraka ry'ubugwage mukurikeyo namweno nimbatangirira mwe bari munonga mukurikeyo mukarako keshongoro ka kamushungushungu akeshongoro karungi munonga ka Naboth ningira ngo karimenye Jesu yamani munonga nikagamba umwana wakuzire akeshanga hari hamwe na nyine nkuru ningira nti mwabihurira je akana mubuza
ariko umubuze bikwatira inyoni yibareta kamushungushungu ni mujimanya ninjira ni mujimanya inyoni yine nshunju heiguru inyoni iri hambo munonga nekera kuba mu bisharara ikarika mu biti bihango bikunda kuba biri mu bisharara ijo nyoni ninungi ine history ya mani munonga mu bakiga kukira munonga nemanywa kintu cha prediction ninjira ngo bayigira higuru mu myaka ni mujimanye yo nyoni kwabere no gibona iryo mu kitaho hihi ikiwabere no kora ukaba no gibuza ibikwatenda future yawe ninjira ntimwa ururiya mwana akaba ninjira umwana akaba ryifuzi yakora eshanga kuze na nyine nkuru kuyagina mahiya chance yo kubona iryo nyoni yagibuza ati mukaka ngambira tata kazahe mawa kazahe yagibuza ati kamushungushungu ngambira fisha yanje njyafa ninga njyahangara yagibuza kamushungushungu njyashwerwa nkahe abo kwa twine jo brief nitwa bakiga ninjira tunobu birimo koragibuze ne kugambira mu musheja uryamye hankahe wa kuburyo mwishiki ninga si wabona umusiga zinabwo ukagibuza ne kugambira ati umugore uramwihahe ikakwereka direction kandi ngo nababigenderagaho ninjira nti bimwe biba biri some 99% correct. So welcome back, we are very happy to be with you on UALA TV FM iraka ryo bugwaje ijwi rw'urugwiro abantu b'igisoro turabakunda cyane kandi nzi neza ko muri kutwumviriza cyane muri amisozi ya Kanaba turabakunda cyane mukomeze mutwumvirize twamanuka ho rubanda ningira ngo hariyo inshuti zacu ba makire muri rubanda nitubaramusya munonga mwebare kutuhagira kandi abantu ba Northern Rwanda turi hamwe munonga ninjira nti nimwe muri mu munonga bamwe mubere mu mpandikira muri kungambira nti keep the spirit mazima nitubakunda turabakunda cyane kandi turi kumwe mukomeze mudushigikire muri uyu murimo wacu aho karirimbo kakamushungushungu ni Karungi munonga mu mukumve kandi mugasobanurira abo muri kumwe kafite history behind prediction kandi ninjira ngo ni Kirungi munonga mwebare munonga ninjira nti twagumizamo ahamuramwa weitu ubwo kureba kitwayegera kwegesa abana bitu turabire mu miringo yitwagambire nkishatu ninjira nti nimugibuka munonga mugambira abana banyu kandi nituguma turi kuganira ahabintu byo bizagwa bwitu kugira ngo itija kurugaho bikasibangana bikavaho kandi ari umurage wacu n'umurage wacu banyagisoro bashiti banje ndabasuhuza kandi mukomeze mutwumvirize mwebare munonga hanyuma y'ibitwarebaho ninjira nti ushemerere kushitama ukebuza hagati yawe ni nenshi cyahindukire aha byo buzarwa bwawe kukira munonga kuganira n'abantu bakuru akuganira n'abana bawe ngo muzere yerewe yeshujume nenshi cyahindukira hariwe wabura umwana wahurire byo uko byabere nibigenda mu bwire bwahireho ubuhinde cyahindukire nenshi cyabitire twokora ki kugira ngo bishube bibenka kare ebyo nebintu bicemere kuba turebuzaho kukira munonga tukarebe Kirungi akaba icyo twayegeraho okukira kukuratira ibintu biteyine direction kandi hariho iki turabasa kukuratira kikareba aho cyatwiha kikareba naho cyatuhisya shuti bavandimwe friends banywani banje mugume mutuhurikire muhurire iraka ryo bugwaje comments zanyu ninunje ziratwombeka kandi
turatushemererwe twareba turi in touch mu bintu kebi n'ikirungi kwibukirana kubabire babaho abatubanjizirize kugira ngo tugire iki twayegamo mwe bari munonga ndabasima Ruhanga abahe umugisha kandi abebe mbere murakora byona bize mugira ubugwaje mu mirimo yanyu yone murakora turabendeza ubugwaje mubiri mu byone bimurakora byona turabendeza ubugwaje hospitality is the key to success. Thank you very much. Bakamusara twahirwa kakwanze nayeshonga n'abandi nazana ishirungo karishenda ryagenda yebaraka kwanze kabakurungo manyakashemera hangero tukwanze kakarobe nariyo namusanda ataka kwanze kanje akarungi akabakurungo okeshongota Ishanshwareho akakwanzi ombitya byakaka nazanda manyobona yeshunga nazana nitimbabaza umurongo akakwanzi atumwishiki wanje kirabande akakwanzi manyokeshunga mbwena kuzire reba yashwerwa umuri omutetse neyi washwerwa Omwishi wanje n'omukurungu kanabakirikisha amahanda kandi banyinabo n'abarisa abengoma amashaija kanabakama n'abakaramagikamo ky'imbabo abantu barungi omu buhangwa ayishukuriza omu bayombo akakwanze hamwe n'abashegi engawande z'omuzira kakwanze omwishiki wa Apollo na Jovansi obuwarenga washwerwa kakwanze uwazahanda kankuhana umwerere ogende mburugambeje nkabana oyegize nkabakuzire otaratandisa abashaija wagenda otine nyoko zarashozara obakunde nabo n'abazaire umanyobone nkuhana kakwanze omukasheshe n'okugenda washwerwa ogendege enkwanza zabo Reka arajya bamuzaire yashwerwa arajya bo babo
Osibeje Sharon nagenda Junior na Robert yashwerwa Osibeje Keith na Shivani Yabaragaka kwanza nashwerwa Bina mabara ngo yagenda Nabare birungu ryaha Nibishuko kuzana kwaha Nibishunga bari wabo Yabaragaka kwanza yashwerwa Osibeje yagenda Manyashireri zoba watamba Washemeza n'abakuzeire Abakurungwa barisa n'abandi Bona baryaha mbakuraga Bishe ntobona baryaha N'abanyanare bikiriza shwerwe Banyene ntona bishe nkazubona Bamukomera n'abamuraga Ogume yashwerwa kakwanzi Akaba